O grehu. Ne postoji na svijetu greh koji iskrenim pokajanjem ne bi bio uslišen od strane Boga. Na zemlji kruže svakakvi gresi, glavne osobine palih duhova. Svaki greh je misao, mislena sila. Pali dusi se teše, jedni u gnjevu, drugi u očajanju, treći u bludu i među njima ima stepena zlobe. Ako je čovjek bio u njihovoj vlasti i slušao njihova naređenja dok je bio u tijelu, i posle izlaska iz tijela mora da ih sluša. Treba ostati prirodan, neuobražen. Čim se neko uobrazi, vidi se od koga je to. Od palih duhova koji kruže. Sveti Jakov Posnik kaže: cilj zlih duhova je baciti svetog čoveka u telesni greh, da bi tako izgubio darove isceljenja i čudotvorstva. Treba znati i ovo. Iz svetog života su drugi padali i zato što još nešto treba da prečiste u sebi. Jedna devstvenica se pogordila i svi bračnici su joj postali mrski, odvratni. Ako duša ostane u smirenju, onda je Gospod sve više osvetljava. Ima duša koje su tako sjedinjene u ljubavi sa Gospodom da se njihovog mislenog aparata ne dotiču nikakve nečiste misli. Sećanje na učinjen greh ne znači da greh nije oprošten. To sećanje je samo povremena opomena da se ne bi opet pogordili. U stvari, čovjek je taj koji sebi ne oprašta, a ne Bog. To opet zbog gordosti. Inače, siguran znak da je greh oprošten jeste da se on ne ponavlja i da je čovjek u duši miran. Nije nevažno kako živimo u posljednjih godina našeg života. Bogu ugodan život u starosti poništava mladalačke grehe, pa i nehrišćani koji su živeli čestitim i pobožnim životom bit će primljeni od Boga posle smrti. Čak i najveći grešnici, ako dožive unutrašnji preobražaj u svom biću, odnosno svoju slobodnu volju usmere dobru i uzvišenom životu, mogu postati i sveci. Ovaj primjer nam najbolje daje odgovor da Bog nije roditelj zla, već sam čovjek koji se usmerio u pogrešnom pravcu. One majke koje uništavaju plod svoje utrobe čine veliki greh. One uništavaju život. Treba iz dubine duše da se izmene i da ne ponavljaju takav greh. Takva žena se osuđuje kao ubica. Nijedna životinja na zemaljskoj kugli ne ubija svoje mladunče. Jedino razumno biće ubije svoje dete. Ako ostane u nepopravljivom stanju, bit će osuđena kao ubica. Pitanje je da li će moći da prođe kroz mitarstva. Nema neoprostivog grijeha osim neokajanog grijeha. Naši interesi mnogo nas sputavaju u životu. Te interes, jedno pa drugo, pa treći plan, pa četvrti. Sve smatramo ako mi ne planiramo, ako mi ne razmišljamo, ako mi ne preduzmemo nešto, neće se ništa postići. Mi treba da se potrudimo po savesti, ali ne užurbano, jer u užurbanosti tu nas obara neprijatelj, u toj brzini, posle ništa. Mi ne obraćamo pažnju sa strane, da li mi vređamo neku ličnost ili interese naših bližnjih. To sputavamo i ne obraćamo pažnju jer smo mi zauzeti svojim i tako se ogrešimo kroz život o bližnje svoje. Kad se ogrešimo o bližnjima svojim, u stvari ne ogrešimo se prema ličnosti, nego lično prema Bogu se ogrešimo, zato što Bog počiva tajno u svakoj duši i svuda počiva. I kakav je naš odnos prema bližnjem, takav je i naš odnos prema Bogu. To da nam je jasno. Ako se mi prema jednima koji prema nama imaju ljubav, ophodimo sa ljubavlju, a oni koji nas mrze mi vraćamo istom merom, onda nismo na dobrom putu, jer mi moramo da budemo sinovi svetlosti, sinovi ljubavi, sinovi Božiji.